clear tu te chibai ule chanchin langsar zual clear tu te chibai ule chanchin langsar zual achiar tu PC Laltlanmawii wai me inkhom puilian general conference voice umruk paruk na chu zanin hian policy dia confil te wai me ru na tran ani don ta conference a hian thupuya tan khotlang nun siam thatti an manga zanin palai lom na inkhom chu central wai me vice president pu JH Zoram thangan akai shwayanga policy bial to MLA transport minister pu PC Zoram sang lenan thu asoyanga general secretary pulal biak zwalan annual report apeang naktu ka chuan rel palai ten nileng in ro an relanga hemi chung hian ro rel na atel lo ten variety program an mangdon ani naktip ninga ni khian ro rel palai ten returning officer puwanal rema ro khum hovin shwai tu thar an thlangdona in than hlan hian member dang te chuan variety program an mangle don ani tuntum wai me general conference a hian wai me khoi agenda pali le sarkar khoi panga oma sha thechena vo in tlai dar nga thleng khan palai sang hi zasari an thleng to ani Jawaharlal Nehru National Rural Renewal Mission JNNURM chungchanga state level steering committee chu an chairman UD and PM minister pu zodin tluanga hovin nimin khan an thukhoma JNNURM noya sarkar malak mek te clear hovin Ministry of Urban Development a bo zui tur aizol khupui chei thatna project sang sang an soi ho chena tur nelotan basic services for urban poor BSUP noya loi po in sak project chungchang soi ho ania minister chuan he project hi hun enge mochena khailak nuwa chunzomani thule chakta ka bo zui ani thu asoya detailed project report siam thatle mek ani ati regular forest guard batch som pasari na 10 tharuk chung training an nei nuwa vo in khan forest training school hostel twala certificate lan na inkhom nei ania environment forest minister pu H rohlunan training chuak mi somthum pakhat ne na certificate ahlana anjinga mi pariatin honors muin mi somni in distinction an pasa mi pathumin first division an pass ani chengnoi sompanga senga sak mamita local administration department LAD conference hall tharchu LAD director pu sangding lianan vo in khan hong he conference hall thar hi adung fit somrukle awang fit somthum palini in mi zani veleng theitura ruaman ania hall hunthara hian mami district chunga VC10 13 finance commission grant account chungchanga database survey le maintenance training an nei ngala training a hen an district chunga VC member za som pakhat atangin member som sari pakhat an tel ani Central Anti-Drug Squad le Special Narcotics CID crime chang dun te chuan vo in cancel si daya wiring te atanga soma service lo chawa tangin parvon spas mum sanga zakwa somkwa pangale nitrosan mum zani anmana heng rilo damdoi nei tu meichia pathum te po mantelin damdoi le anei tu te he police te kuta hlan ngal anni Union Cabinet chuan vo in khan ram chunga thil siam chuan industry siam len na konga National Manufacturing Policy apom puidon ti apuang Union Cabinet hian apom tlang sak chuan khovela thatheyang bera industry mun male building te ti changklun ani dona policy hi pom ani theina turin industry ministry lamin nasatakin tran alameka heta hian ram chunga po na atam le zwal dona he hiram chung mi puite tan po atangkai don hle ani sarkar lai pui chuan chenna tur in sakna tana housing loan la te hena chengnoi som thlenga apung za apakhat subsidy apek thin chu chengnoi som panga thleng loan la te tana phal sak don ta heti rolhen in sang tur sum sen tur bithlia po chengnoi som ni atangin noi som ni panga a ati sang bok hei ba ka hian Union Cabinet chuan hlo en tu wage boards ten tu thar lakhom tu te hlo ti san rot na chu en non ani hnuin anron putlu chu apom sak bok Anthuti tu ka hian journalists le non-journalist newspaper employees of newspaper establishments le news agencies te ahuam dona wage boards chairman Justice GR Majithia chuan thuthar lakhom tu te hlo ti sanrot na hi nikum December ni somthum pakhat khan sarkar lai puhniana hian alo thelut to ani BJP chuan parliament a Amar Singh an vote le chungchang an pu wanga thuboi ngai to na Delhi police te asoi sel BJP thupuang tu Ravi Shankar Prasad chuan parliament of vote le chungchanga thil ti diklo soi chuak tu anman dai laya a hlok na tel tu anman thei si lo thule thu zofia tana an komia lo chu thil diklo ani ati sarkar lai puile ulfa ten vo in khan delia in biakna an nei in biakna hian ulfa hel ho in real bol na ti top ani theina turle thutluk na chatak siam dan an ngai to don boka ulfa hi asama kum som thumzet an lo hel to a he ti top ani theina sarkar lam ai o te chuan ulfa shwai tulu tenen anin komna thei top an chwa don ani
khati zong kha chanchin langsar zwal kan puan theite chu ani e ale tunah chuan sanglian thangan pathian fakna hla sakte longai thlangu